समाजे भूत प्रेत लाखे लसी ख्या कव भठ गरा निसे मेमेगो औचाइ पुगु दृश्य खना टाइपि ठौकने कम ज्यावसा नाप नाप अस टाइपि यक्कु निन्दु ठन ना जाम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ न अठिया पट्याया मुफी कोठाई घटना नाप सामने याना दिउ ख वकय चोसा चुयाटया दिगु दु गु चोसो ठौ बन्टेना चोसोइ ना ख परम्परा निगति उल्लङ्घन जुबले चोसो ठुक्टन याई चाक्ला फाङ्गे परिस्थिति चुना बोल्ना चुनामा जिछम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार मजा ख छया हामा पिन्ट मगा मचा साला न्याकुट्टी वसा ठम वा मचा जिगु व बचटी गगु बैस तुटी लाकामरो मय पर्क लजुसा जि उग इले जिन्दगी गुगु टिखर सवा कया लुमिङकी मात्र आन न्याइपु ठे छुटे छुटे जुयाव नेवा जुया उकिसा नेपा गाय यिन दिसे चुना जि बिकगु वमचसु जिले ता सुरगु दैगु दया दुसा जि उग इले ठो थासे कैगु सुक अन सहारे जगु दै वो संसार गनिय सरगटे जिगु ठौगे बिस्कंगु ला लामडो रिटुपट्टि का हिला हिलाउइगु नख हिला हिलाउइगु न्येपुया खुशीबा अले उकि लुइगु ठिठी मि प्याखाइ किसी डोम्बो ठिठी कठाइ कासा सुन आप जो मलागु मुक्क जिमुग हे राष्ट्रिय टसुना चंगु व सांस्कृतिक सगरमाथा उकि ठोटावले जे आना नाम वनाव जिन्यवा ज्या यिन्दिसे बोल्ने खम भाग्यमानी मचख उकिस गुम्पनी निसे यिया पुनी यंक वइगु उमंग उल्लास खुशीबाला जिमटा चाने चाने टक छे डी मलाक चुका यंकीगु मै सुरुवा मरु टामस तर प्याख सोबुनिगु जुल रास अन्ठन मरेक न न्यास गब्ले बेखचे प्याख गब्ले टुम्बाराये प्याख गब्ले टियोरे प्याख चाने चच यंक सुयावेगो प्याखाइ नक्कल निने निश्यंक ठे ट्वाय फलचाव्या याना जनिगु ठो बानी याना जिपे मचाके अभिनय जगु मखो मि हाल्न सपि जुयावल ख 2004 साल पाखे ख ठामरी चोपि पासपिनी सतल सिंह प्याख सेनात्रंगु जिपे नाक ट्वाय पे पासपुचो न निनी टेठे प्याख संगु सोबुनिगु छन प्याख सुएर गाउने वाला अन खापटिनाट ल जुनि बाजाय सव पा मठुसा प्याख खन बला न टाडो खापटिना न ख मोगले जि कुइ पाले मिखटिका आका चका जुनि पट्न सुया हल पट्न सुगो मिखा खसा उकि स्याचा नुगले लाट उकि मिखा पिजो खोबी नुगै भाज्या ठयावल झिन प्याख सिनिगो छक्कन सक्स्या स छस जुया ठयावल सेनिगो येला हिस चंग नुग जुना जिपि ट्वाय फलचा मुया पास पुचय सल कठ जि प्याख चुएको पाल कोबिया प्याख गए चुए माटेको ख छुए मसिकन गजब ख जि प्याख चोया टोटा प्याख सेन ज्या सकले नि याना मुन ट्वाय ल्यामटेको ग्वाल न चुला गोले प्याख ज्या छनछन बाल्ना न्याट प्याख नि सोटा टक किनमा लावन ओ प्याख ना ख प्रेम जीवन अन्धकार तो प्याख बे टोड मछि लिपटक न जुया चुन उकि ठौँ या ठामरिया वो पासपुच प्रति कृतिके जुया चुना घुमेसे त्रिस्कार बालुगो हपाला जित जिगो भाग्य खिले डक्ले नपा प्याख चोमी कठ ठनी हल खेला मिडगो वो प्याख कासा ठोख्यो है टोट मफेक जित ठौतले मोनी यानाटल ट्वाय जोलिन जोपे पासपि बना चोया गुली गन गन थन जिसम बनिमा रहेको सियान भोस मोफम मुखियान नासन लिट्टे लोम प्याख मोठे प्याख न है काका चोना 2004 साल नसे 2018 साल तक जिमसन नेगु चाउली मलेक प्याखा मिटागु दो ठुले दुने जिमसन प्रेम जीवन अंधकार 4 साले हरिश्चंद्र 6 साले पुंक सेनाना किनि मखंगु ग्राम्य जीवन 9 साले पश्चाताप प्रेम बार कसाय खे भाइ प्याखा कोरोना कुंज अनबारना 11 साले सेनगु त्याग गोविन्द चिकमु या बख्ने मेव संबा ठगट्या 18 साले सेनगु चुए नेटनाको प्याखाइ टलक त डटी सुनो चोंगो डखन दुसा टाटे जे अबले न सुंक मुखो मेको ट्वाव गापटे टक्न चोकनाय ज्या दिपा मरेक प्याख स्यो जो खची उबले तुकी मध्ये 9 साल प्याख छौ जि लुमनी ग्राम्य जीवन जमिनदार व जाफु जुठाउ ठो छौ गाई प्याख ख सोसकटे स याइगु सोसन व सोसिट बोइगु विद्रोह गेसुलाको मक्सा ठुके जि बुएफुडो नापा प्याक्ने नासन जे टुटक त मंगलाचरण नाम मेहालीको परम्परा टन जि ठुकी हाचांगैगुडो मंगलाचरण लड्डु तर डय टुट मक्से ठुकी मनुहे फुक खडेको भाव डुट्ना चंगुडो परम्परा निक्टे उल्लङ्घन जग याना बोले न पासपिने पाखे जग मखुजित जिगुया सामन्तीवादी संस्कारग्रस्त मानसिकता न लिट्टुल्युडो शोषण या विरोध यागो सन्देश होल्ट चोइगो प्याख्ने गुगो अदृश्य शक्ति अस्तित्व बोर याकि मोबिबिया जिगो उद्देश्य अख पला जुइ थैगो जि चाका है ग्राम्य जीवन प्याख्ने मंगलाचरण मोटेगो कोचना उख तो कोचना पासपिचा पचाया मोफु जियाचन गुके फलस्वरूप प्याख सेना जो छे दुनिया अनेतने अनर्थ कठन जिता ख्यावल
प्याख रियल सले झोले जमिनदारी अत्याचार स या मफ्या खोम छम गाई जापो खोखो हे बनाउन सकले आटे चल त्यो डुबेको टाढा टुपाट न इटा फाचाका निचकल उन साग नस जुलठे छकुलियाना नयाबिल टाउट निसी यासेले तिन बल्ल वो मनो होसे होला ठुबले छम्निम पासपिन्छ खठे मक्ठे निंक जुगो नास्तिकता हिमुसागुन मखो इमटा बिटर लोग लिस जिगे मर्सा ठो अनठ गुगु जुल ठुकी गुगु खनिमरुको शक्ति लाडै दैगो खे जिपट्या जुइ मफो यो लगा द्वादशे नास पुजनाले प्याख पिट्माउनी सुटेसे ख आका छे रत्न नाम छम प्याख म अर्थात डाक्टर रत्न कमल वैद्य ख्वा आका चाखा टस्क विरूप जिग पनाउन सो सह वे मुटला मुए जना नेटले लाउन ख्वान मनुइको मको सुएको सु उठे चुनाव वला छठे वाकु वाकु छिछु जित हेलाया त टाटा टिटिन या टिक चाले पेंक आवन पासपिन सकले आछो आछो कना हाल जिमस छु मुसियो डो बिडो क्षमा प्रभु गुलसिया लाज न गुलिया वेगो टुटी फोफिया खोल जिसम सोसोया हंस बया वठे आटा गोविन्द चिकमु जित बेबे कोएको सोया मुठसे पेपे खुको हिसाथे हा खोया हाल दियमरो मन्टो मखला दियो आ निसी यात हठासन टाप क्या पिनि हिटी ल फाउन टु टुपा चकीको क्रम नाप्ठे टु यात दियवमा इटान नाप्ठे टु पप्ल माग निसी ढुङ्गा रत्न ठाचे वल हान मास्टर गणेश प्रसाद खोक्न सन छोर मिठे चुङ्क खेखे लुन हाला हाल जी मंगलाचन मरेकला ठोप्याख्ने जिमाई क्यास प्याउने भगवान क्षमेना बियो भगवान तारा हार्मोनियम मे पोसना चन वया ख उइको पसुस अन्डुपे मेपि प्याखम वटेको विश्वास न बुलु पखा वठे चुनावल हेके भाषा लाट छ ठलोना बिबिउ जि तया ए गणेश दे सुनको ठ छिला ठाकुले नि फुक्क मध्य वो खोखो नेठे सोयाली सब सोद्रगलाल मंगलाचरण मरेकन जिठो प्याक्ने सिसा प्याउने मुखो वइ गुसले सतन थे मेमे पिन उखे ठुके हाला आउ ख जिनमुनि मुखो ठो ख्याख मुक्त टयु ख जि ठुल नास सोक लटना अमिउ खन्जिनु सिबा मेउ जिगे छुहे लोमन्ट सक्स्या सल्ल गएको जित अठिया जे सक्सियो ख्वासया ठगु ठ कोमिल सो बोया गणेश प्रसाद छठ्वे सुरेजु लाटन सोकटक ठिया भाग्या व हार्मोनियम स ठेका हाल का ठुकी छ मिचो मेपिनसन सले सोतना जित हपाबिल ख का न्याकुसा चो तुरन्त रियल सलेना नास डे न्यने आया हावनिगो मनो मिचो कोसना न डै मिचो वला ठप्या खै मुया डै मखने ठिका जे पासपिन न्यने नाइक ठौ खटया मंगलाचरण ल चुए तर प्याखै बाखै त लोएक जुक चुए नै भाइपि सकले हालाल न्याउसा मंगलाचरण चोरे जिमटा मेग म आउ मोरो गणेश प्रसाद या हार्मोनियम ले बावल से जिन फोटे ठौ खो बावेका छि जामी जाफु सारा सोसित व सर्वहारा सो देश जीव खिउ या लाख स्वर्ग प्यारा दुवा व अन्तरा छौ चुए टुसेले सकले पल्क रियल सल जाना सक्स्या अफ गेला नाकल लिप ठय मे मंगलाचरण ज्या पिदन वर मछि गुली खे प्याख सनै छौ ठय ग्रामी जीवन प्याख दो गुके जि यक्को अनुभव याना योपार गाटिनिया हाचाहे गायको मखो न त्याग पला छिनको ख छु खस मात्र ठुली ख डय आराधना यागो परम्परा संगु बोछि हिलासु हेठे मात्र चेट्ने आराधना यानको मंगलाचरण नामे पिने स्वेबले गुल्न परिवर्तन योपि ठे चोछि तर दुनिया प्याची टुकी अखय खनि छि अजला छिके छिए मोर्नी लागि छु जित ठट्न संकव ग्राम्य जीवन प्याख्ने मंगलाचरण खेले जि यानको परम्परा गुगु निगटे उल्लङ्घन दु प्याख मिटा वनु मछि दसेले आलठो छु मुक्त ढगा चनको तर यथार्थ अति मजुया बिल छन टुम्बाले प्याख किना चनको प्याख न्यानावा वना चन डब्ल्यू कमान्डर सिपाही टेटा कवाज मिटका चंगु दृश्य कमान्डर लेफ्ट राइट हाला चंगु दु सिपाही ट टाले हंक जौ टुटी खौ टुटी लोन जना चंगु दु ठोक्रम फुल टाउट न्याटके लेफ्ट राइट ना चोपि नियोग जुको मखो लेफ्ट राइट हाला चोमेसे मुटु टक नेल टुंकल एनन कमान्डर मुटु चेतना शून्य यन्त्र ठे हाला चोन लेफ्ट राइट प्याख सुया चोपि तोले चाया चोन छमेसे टैरे बम मुइठे मुयावल हल तारे स्मवि छ प्याउना चोंग हंस दुचा ठे जसंक वन ठे कमान्डर हाला हल्ट सिपाइटे टुटी जित तर प्याख सुया चोपि ठुलिन निल डब्ली गबेटले मेबि प्याख मोट ठावे हे मछल घटना मामूली खयान छिट परम्पराबारी संस्कार मोनी यानाटो डुटैको सत्य छुमा ख ठो घटना परिवर्तन पचाया ठाकपि छिस हान मेयो घटना लुमसुल याय छन बनी पासपि गुम असय हिगा डेठा समय फज्यातन गुम वंग आज डेठा सा गुम लाकले माकले प्याख सोवनातन आखा छे प्याख टबल चे फुइवा बाजा याक च टबल ठाना चंग टाडो
कोठाय पिन्सन लबया फिरगो रामो जे पठ सुकले ग्वारटुला दुइमुरो सुइमुरो खलाना चुनको दुनी टबले स झन्झन चलाख ठया होल घंगले स न टाडो जिपे हाला चना बर्मु न ठाउँ नुक ठ टबल ठाप्ने लाटे घंगला न न्याना दुनिया स झन्झन द्रुत गति ठया वना चुन जिम्न ठ ठौए खलाना वना चुना आका जगा जिपिन निमेस्या पाठा किमिए सिठ्या चुनका आका छै खपा ट्याङ्राङ चल यमा या चिल्ला द्रास लिसे हुटना पिवावम बर्मो स्वान बाले न्याव ठे चु छु खण्डुगमखो ए कारे कारे हाहा जिपिन निम जुरजारौ तना मर्चा आठल जग जी छुटया लाटे मर्चा आठल तया फिरगोराम हाला हाला ठन्डो ठन्डो सलै च्याकी चट्ट हठाबले झन् जामया कजिको बुद्धि जिना लाटे चुङ सलै मचा कुसिए मुटो क्वार क्वार ढका न्या चु हान फिरगुरामा हाँस्याल्टिने काचकाचा सलाई कि फट मोर्चासेले खण्ड र बाजेला ला स्वाल्या भएका स्वाने बाम कोसो या चुन नगुल खने लुई लुई विवि याना बाजिटा जिम्सा आँखा छ्याय कोसो चोंगो फल्चाटे हया पासपे गुल्स्या टुपाट न गुल्स्या ढु गुल्स्या पंखान गाका चन जे मुटो प्याव या चुङ ला हुइका बिया बाजेट आसा भ्वे क से मिना चुङ दुकिडु गोविन्द चिकमो से बिहका मेपिन्ट छकी चिका डय नाका का बर्मोइ मे नील हाहा याट बर्मो ये से व भ्वे बुलु कोन लाउन अले वे बुलु मुटु चलावल ओहो गेजु व सक्सन मछम नाप गाना बर्मो त सुयाचन बर्मो ये अजली प्याउ स बावल निनी ठे ठौन टबल ठाना चनको ड्य न्यने गनव जिग छम मिसे टबले ताले प्याख हुव बा ओ चलाख प्याख हुल से जिन चुएक टबल मुइका वना वे प्याख पा झन्झन चोचो वन जिगो ला वे टुटी पाएट लोएक चुए मफुन जिचा गरखेस गिजे यासन निन्यो व प्याख पाका का वन डक्को शक्तिमना लाचोए काना वेगो चाल न प जिगो टाल जो मलट वो ठेचुङको निल्की वे सल नुना छोइटे माचा मरेको जिग्याट अले जि खय पाप हिका न्याना बाजे लाटे चुङ घंगले गोले बर्मु न मोठु पल जिट सोट पिरगु खचुट ठौ बाजा लाटे घंगले न्याना टबल ठानो मखला बर्मु न औजा लिसब ल मुख हो गनिय जि घंगले न्याना टका जि तोले चचा टाया घंगले स जिपि निमेस्या बालके टाओ पिरगु रामन जिउ खे सैतल घंगले सल वो वे खक छ छुटया बर्मु न टाल मो वेलाले वो मिसा घंगले न्याना प्याख हो वसेले बर्मो ये ख जिगो न्यफल फेली चहेका चायो खन घंगले स जिजक टाउ जुसा प्रान्ति टाका नापचम पिरगु रामन टाओ ठोछु टाठे ठोछु ठीक त सोल से जी है जित ममुसु ठे जुया हुन अबले रहस्य जुया लुग ठो कटना ठन रहस्य जुया जिगो न्यन दना चुन तर ठुकेठा कया गुगुन खनमरुको शक्ति अस्तित्व स्वीकार या पछि जी मिगठे ठौन मरु जिता विश्वास दु ठो घटना त विज्ञान सम्मत खरका पूर्वपछि याव कारण छन् जी अवश्य न लुक फैटिने कोचाल